Eka mutegeri wa Wero TV kambete kienora ina weekendi imbega na nkinyagia muthenya waku wa umuthi watindia owega inkugwatogeni methani yetu ya nteto tha imwe monaniria wetu mathithio tuko monde ni Purity Richard ndi mbere bururu ino ni mushanto iria tukubanganiriti Mbaki wandani gya kawa kiarai egoji muntu kwethirwa auragiritwe ku Kieba kamanya kimushi ugishwaga mwiri wa mwendo wao muburoni wa tana Augima ya Senate kire gavana wa Isiolo Wangiro wa biashara ya matatu kugia uguoya ni endekithia ya financial bill igakurugwa. Ngunia egana cia kawa iria ni cia kiwanda kia Rai Runguru wa Society ya Mitine wandini ya Igoji East nembio tukwagukira muthenya wa umuthi muntu tikumenyekana nethirwe akwirite ikumbini na ari mwobenjara na maguru na kanywa kawe gakunikanwa na gitamba ari mariuga nkunia 70 irari cia grade 1 na cio nkunia 30 grade 2 cia mungana wa mbia milioni 3 nimakwenda ucunkuni wandani kurudwa na karugi baria ona marombe turungamiri wa factory ino gucunkuna no ntukawa gaka karare kendu entuko ya umundi mutwikare atwambererie na ino cia kiriga Kiriga na kimako nikionekene kiri factory ya kawa ya Rai Runguru wa Society ya kawa ya Mitine ntere chegojisti areo tukubaukira na rwa kawa kariro nkunia 70 kangirendi mwana nkunia 30 kangirendi jere kegia mungana jwa chiringi milioni 3 kawa kada kwerekana kariro tha kenda chotuko araba kuganoka ambabo unera murango na bethira bakigwata mukaria bamutheka maguru na kinyanjara mukari urabo ugete athauriro rukire ni abisa bagitokia polisi kegoji barabejera gukujere karikarire na bethira bakiamberio chunkoni nyume abo kuringirwa riboti thirira watchman umwe atheki maguru na njara na muromo kuringana factory manager adiuga ni ngunia 70 ya P1 grade 1 na ngunia 30 ya P2 no kenya kuthia evaluation yuna approximately milioni 3 na ndeke makokera getigete benge kanywa kami ni kwethira nchukuneje ni kwethirwa mwiri jwa mutano wa kurubo gategate akwirite ku uro kutheki njara na maguru na bisabo karia mbere bakamata mwiri jou bethira bakeju magaria ome na kuria mwingi ketha na bethira bakimumenyaga indi akaribo bonde bugane mugeni batakumumenya bene kukukuri na muntu ungi tutamea bariu muntu omeake gategate abwena kutheki maguru na miromo na ija kate kurio tha itukinyireo uchunkuni bwege kwiwa kawa kau borombi kuthithekana mpwe mono aremi na atongeria bauko barirombo uchunkuni bobwambire kire atongeria ba society je arabioria kathumba bikwethira bikioranwa na kiambere factory je tonekene na mwiriga ni murango jumwa kejura ingi atongeria factory je ne boritwe kuromba bisabo karia kirege tuoke goju wana bakonyora kawa untubura botombeta kuthitheka nike getomi kurare na mukari omwekere factory je na bethagiro bare baire na bonge bagutegera nenya kawa karakara yero kararege ikwetho kone kwendwa ntuko ya narua one thing watchman ndigwala ari omwe ungi atariku kiabiere ndiona factory tena ngeti sendi joyire
ngushoka nkwirwa kinyani ndisi ayo nala barasesire onyuma murango jwa shuma yota ingi leo byoria byo nitukoria muno tukoria kera ali inside job ntuko madaraka ndisi sini aliye management ya factory laba kumenya bena kawani bete bone OCS abanengere askari ba ukaragiyo tuko lakini onto bubu takarikete onto nitukuona uti askari balajo kuba na kinyango ali na OCS yambira ateri gintu takeu untu alingi banenkera askari ba kweja ukaria kararigeti Nairobi narua kararigeti Nairobi re narua bamenya batinda kuthiuruka muno kiburi kimuno kiragitete atia ni ukirahingi muno kenda the stranger urejire kuragirwo aja ni mtu romiro ne nara go conceal evidence rereo kankura kinywa tuka ndise imba kuthingata mantu. The problem is still here. Kireare mina karibanto raije. Nibedrete bakimeneria bona na mobungi wa Southiment Dr. Shadrack Mweti. Arabone kene bakiuga mobungi ojo gotura batetaira. Monobare mibakawa. Na bakiuga kumana na tongeria boa goteke guni bonete. Na leo ninkwenda kwenda kaendo kalinye samu yako na kuthikwa na area MP Dr. Shadrack Mweti. Twamunikala kura kwa wingi iria iji toma lakini ande gwatuika riu toigwa taja uyu seneta na ale no gutwariria kwine guthoma ri fulani kana atia na 2027 bateja Sandiraki athurirwa ningugembia turitherete gutio nibo muonaga ajuki twamuthurere aejaga aja wakatunengera ciringi 200 twatamuthura tutije ne muntu karia cithe ajokiria kabecha ari jagala Nairobi gutike ntubuka etikiria buka tukamuthura boringora rwe buka muthura Sandiraki Mweti gakana ne kabisa na keya tomba kura ukugwetu ku nalambe kora kulikwa agakinya gwetu akare ku gutike tukwenda kirwe kairi na katura tarambie ciawe andikira tukoria Sandiraki Mweti atiri watuye tukumuthura ri nwe twathurire kana ni kathuri bwajaire twamuthurire ta ututhithiria atia nuntu tuote kio tugitaga atia twokire na magana jagana lakini ole mete ka wote kona nkurukie magana jaire kuma mete ne wandi ne goji stige shigombunge ka Southiment nke report ratito shawero rea kwa rieto ni mutugi kare. Kamiti ya ugima bungeni ya Senate ni rutete watho kiri munene wa borisi wikira mpine gavana wa county Isiolo Abdi Guyo ni na rwangirwa DCA kwambiriria otwiria wayo ni nyuma ya gavana uyu kurega kwathikira gwitwa kwa wekiri kamiti ino irethiritwe ikimwita maita mamengi umundi aretitwe kwirensha thina iria irumirite nyumba ya kwiga akuya Isiolo ciuria iria auritwe ni seneta wa Isiolo Fatuma Thulo. Anthony Kadhinya ena riboti ino. Gavana wa kaunti ya Isiolo Abdi Guyo liwaleligera kugwatwa ni inspector munene wa polisi Jafet Kome na mutongoro nditango jia mwingi kurure nditango ino ni nyume ya Guyo kula ukinyambela kamiti ino yo tungata bogima bwa mwele ya bunge ya Senate ona nyume ya watho kurutwa ni kamiti ino atethirwa gikinyia gucoke bioria bia Senator wa Isiolo Fatuma Dulo that we ask the DPP and the IG to arrest and prosecute. I don't think as a Senatorial Committee we have time to come and listen. So to that governor, having given him the opportunity first to even respond. This is a matter that has taken more than 6 months. We wrote to the governor. He not only failed to respond, he failed to resend the documents. We invited the governor to appear before this committee. He failed to appear. We've summoned the governor to appear before the committee. He has failed to honor the summons twice. We are left with no other option other than to ask the IG and the DPP to actually arrest and prosecute him.
Kiriji karojia kamiti ene ogima bwa mwele ya bunge ya Senate, Governor Guyo alelegiritwo kwereithia mbere ya kamiti eno gitumi utungata bukwa mitikiro nyomba ja kwiga bimba ya Isiolo ona nyuma ya Rwangi ro utungata kaunti ya Isiolo kunenkirwa kigina kinene. And it should be very clear to all public servants in this country, both county and national, that for as long as you accept to be given resources to manage on behalf of the public, on an equal measure, you should accept to account for the same resources. We have prosecuted this matter, and I think the instructions to the IG should be, Chair, to arrest the governor and imprison him for a term of 6 months. Kulingana na seneta wa kaunti ya Isiolo Fatuma Dulo akaliba kaunti ni bakwangaika muno ni kwa kwa kwiga meli ya endo bao. The county referral hospital is a ghost actually institution. Imagine security officers who have not been paid for 9 months and they are the gate manning the hospital. 9 months. Casuals who are supposed to take care of patients and also the building, they have not been paid for more than a year. And we keep on sending money. We must take Isiolo as an example to deal with those officers who are rogue. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Akarima kamanyaki wandini ya Shiakariga na umathiete na mbere gushuana na mwiri wa Kinoti Kaka urio kurikana gutauturo nyuma ya gitaru kyabe guturuka na muburoni wa Tana cumia cirindiru. Kaka haririkana kagiragia kuriukia muburo abiria umwe uria waombire kwibonokia gitaru giaturukanire. Ni makuromba gutetheririo gushuana na mwiri wa mwana wao nikenda maomba kumonogokia Polo Kabithi ataririe inu. Muthako uyu kwarietwo Kinoti na ringi Kaka na urethiritwo ari muthithia wa mataru iriukonire Mpondo ni muroni wa Thagana. Kiri kiumia gikuruku gintuthachiritio tu aringitie abiria murima wa mto aramurika arombire gutanjira tarura riama mthi kiringa bimia biria kariba kamenya kiba gicaragia mwiri gwa Kaka na urahongi bari no akubutira na kumira rugongo rurungi na uyu no urabaringitie no abiria uyu ama ya kasi wananitanga Katawala. Nilienda nikachukua abiria pale ngambo ile, nimlete Saindia alikuwa na bonde yake na tulikuwa na mambrother John Kinoti. Wakati tulikuja tukapika mahali pale juu, ndio tuliteremka mtu akiwa hapa, akakuja akatupiga tosi, tukakosa kuona mwelekeo. Ndio tulienda tukagonga ile miti kwa hapo chini unaona. Alafu kutoka hapo tukachama, kutokea huko chini hatukumuona John Kinoti mpaka wa leo. Agakiaria mujumbe Susan Ngwa Mwindiro itiakaria bana barankuru kibenjirite Bobi kumbarire ya Mpondo ni bendere guchiria mwiri wa mwenda wao mbere kwira kathoka my brother Paul ndamumagire goronka mwira murungu no nenkanagira na no yukaia no tiro ntubutale sababu yabu na nkibwira me atukamberia ndamende mwana Susan akimeneria nene gwaka kwa damu ya Kibukere kwirigirwa gwa kwantere inodwani araugita tikona igatethia mugongo atharaka roroga no runde rutingeru aro twethwara kiyege ruthibwa ruthiete watweka tigo billions inukorwa billion 443 ora yo utare thabu atare age mde ugaciara kana gakue mde kagenke mde thaino kagaciara thaino kakamberia kuria wa milioni mweri kathiria billion kena miaka 83 nitire milioni 4 hesabu nchi kana kanintire mde kamberia kuria wa milioni akethiria billion karenda miaka 83 lakini mbesira ciekiretwe cia gwikira Kivuka Dam i billion 443 paka robatirome kinya bilioni 5 baibarumie kamanyaki anto abo onde ba affect mtu kinya kundu roi moje umeria roi ito korega to kogetata ero yo tisiri ndari kinya present nkore kabo ko inkuma ngoma bai kanu nyumba ile mbora ni ntiandike tu muntu onge bandike tu mukamanyaki mudharakanidi mochuka bantware mumbere bantware mu kila mtu ndiye ameniajiri thiro kijapo kambera ntieno kana kanga tuye marunga bwera bai kubweta murume mbetegire ngite ata no nto ibyo bombandikete bukenda kombenu 2027 irokere ikakura tu
Okembere nduka uti mtu ngio mbandikite nonto bunde bota gutethia muntu wa Tharaka wa Chuka wa Maranda ugire ng'ong'o ti sawa. So niona president amburie mantu mandamia kibuka mimi nimefanya nini nimekataa eti gututethia baba kwenda ramu mpaka ingirwe wewe uko na baba nataka nayo na Indian Ocean ti sawa. Na kirigwa kwa kwandagacia kuringaniria muroyo gwa thagana muno iriukoni riria mpondoni biye gukubia wone bura county ntiri onto gukarambia agagukagia ndagaca ti sawa nani akiruthogu no anko mu support ti sawa kana natabo kwenda ndotha na ni ondo ugire botikarega eko support mto bukimweta mwe kururwa ku gwenu emoje nogwe kana muthomi njoke yerauga nabo mucogerie ngatho na turoreretie ndakona riraugaga bukare bwainyukwe karoretie meanyukwe na ite kugitata nabo muri bwega muntu wari onte wa muthoria kwira thiukare uinyukwe thiukeri nyukwe no rikwe inde bora mathina monde me abonoga nyukwe na gitire ata nkaya waborangana ndana urerungana itorurungania tugekira ndagatiriki tugeakuthia mutu tugitata no atuthiete kumakamenya kiri ukoniria mpondoni muronu wa thagana Mbita Paul gwa Kabithe. Munini wa gavana kaunti ni ya Tharaka Nithi Nyagamu Israeli na bithurite ati thirikari ya kaunti ni thiritwe gikurukira kagitaga kaumu kubingia mirandi ya uthii na mbere na nkinyagia uribi wa mishara kiri aruti wira. Augite ubumaniti na thirikari nene kwithirwe kirekereria mbeca kiri thirikari cia matura iri ncherere na uritie akari matikangentere MCA igururia barabara ire kwirigirwa kuthondekwa nontu ti kwenda kwao. Samuel Gaishima na riboti ino. Intere cha muungoni kiathoni kia mothi wa guchwambia cha urigiti Bwalis Rwege ora imuruti ngugi wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ora akwendekana kuthi kurigitwa nthiguru ya India nyuma ya kwajua murimo wa kansa. Ara munini wa gavana Wilson Muisiraeli aithurite ati thirikari ya kaunti ni ukurukira umubo nene nontu bwa thirikari nene kurega kurekeria kigina kia rugai kiri thirikari ya kaunti kagita kareo. Muisiraeli ariuga ati aruti wira ba thirikari no ya kaunti kagita kamwe ibaukara kwa meri nkutho batari michara nontu bwa guchererwo uko kwambia kaunti no yaturengerio miandete na ngai tucokeria ngai ngaro no tubwa leadership imbega ya ngavana na ruti beto ba wira ngai abararime muno because you have endured, we have endured, we are experiencing difficulties in our leadership. Mebona tukwenda muno otabona Jesu alire arutwa rone akwenda ende mwere no kolega otaba bunda ugau ne tukwenda kuona barabara jione ni smooth lakini twakinya ke resources na economy mbo mweno na ta omo gukumanjia lo kumande amaito mwende amaito seria ndao no ntonge mo motoleko to lakini bwana ngaromba mutungatiri wetu na heorasi biba mole betole magutama wewe gwa Musa okeria njara wele ngai touch the national government ria at the top bamenye mtoko ria na njara ne akoya. Nkuruki Muisiraeli ariuga ati guchererwo gukwambia igutimite thirikari ya kaunti ikagambia cia mirandi muno uthondeki barabara bora akuga Nkuruki ibogitarĩtwe imbura inene irairauraga akirombaga akari batikamenerie MCA bago nontu bwa kuthukanga wacio. Sisi kama serikali ya eneo ngatuji ya Tharaka Nithi tuwe tayari kuvurutira wira, give us time. No tulimeta une kwa ulete muno nemije simu abaingi baba ko liyo barabara lakini namba 1 kwa bua tokaina lero ya kwa yiga otaba bonda uga eno ndo namba 1 wamba kulia mheshimiwa Gaturo wamba kulia mheshimiwa Ondi uya aku okemweraga barabara kiatho iki Nkuruki igitigitwe na atongoria bangi baingi barabauritie akari bairutanirie gutethanagiria kagita kama thina ta mama mambajua tuthari magwa ni mauntu maria mega tururagira antu babangi thiatha ndenderaga antu ana baku kana antu baraba gukonie bandami yaku onoka mutethia atia tekio honaga kuma iguru lakini extra ukatedia mtu andamu wengi ukatedia mtoto wa family yaku no tedio fulani ngai ni arairagiria na akona auga gukuongera max
onokaira ana baku cukuru iriku utege ndari moko na ni wiru waku lakini ro atedia kana kange ga ofan na mwana onge kana wa muge kurungu kwenda tedio tabura twinjite gutedia ri ani utukona kitharimo tisa sawa Kiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbitagwa Samuel Gaishima. Rwangi rwa biashara ya matatu ni rwariretie uguo ya waru yendekithia ria watho wa finance bill ugakurukua maugite thirikari ya Rais Ruto ikabinyiria kuongira ugoti mo matethirwa marina bunge tiga gutigana na biashara ino nontu gutige ntuma kethirwa makithungiria mibukoni ni makuromba abunge kugarura icunci cia watho uyu ire kubinyiriria mukenya banene ni kenda biashara itikabaragani. Muthuri Murioki ari na ino ngwatano nene matatu kumaja kaunti ya Meru batongereti mwandiki wa munene Nwen Joseph Bundi bagwitana biashara matatu ina umo mono rinto kathumba bitho bigitia ndi ariria unde sector ne yetu matatu batu ito aringe kireto aringe kaigwitia kwa mauta to aringe kaigwitia kwa spares to aringe kaimanto ja mainge jara thirikari etonyithirie kuma insurance kuma mbio tege ntugitaitia antu baba inge bo kuona inya no tukua bamwe betu batina ngari teka benda batina ngari no tubakwenda aba tunyere ngari cia repossessed ni antu bara the financiers bankira cia tu guririte ngari no antu ibare mure ikurea ngari amna bubu akiarira manto yake finance bill agaweke yokuruka ina mendekithije ujege matatu biashara matatu ikethwekere maburu. Ukiangalia kwa hiyo gari bei yake ni 5 million. 5 million balance yake per year ni 325. Ukicalculate divide by 12 is around 30,000 per month. Hiyo ni insurance peke yake. Ukija kwa loan kwa financier hiyo gari the same tunalipa around 180,000 per month. Tunaweka around figure inakuja kitu 200,000 per month kwa sababu iko tu vitu vingine hapo tunafanya. So ukiangalia 230 hiyo ni insurance na finance ile pesa nataka kwangu. Serikali nayo inakuja inatuwekea 2.5 ambao 2.5 it's around kwa mwaka inakuja 125,000 per month per year. Ukicalculate ina translate to around 10,500 per month. So ukiweka hiyo yote uniambie ni nani biashara yetu vile iko siku hizi ambao bei ya petroli imeenda juu, spares imeenda juu, tumeruhusi customers kwa sababu most of them cannot afford. So ni kumalisha biashara yetu kabisa. Nataka kuhakikishia tutakuwa na biashara ya matatu. Mheshimiwa Ndaundi na MPs wengine mustand na mtu support na mtu saidi. Ona kijege iba kuromba bunge mbethe bakibeberia thineji beno gwati abunge pomba kuria gobago tu. Itokomea twinogua mono no MP babetu ntuko ibaina rwimbo rwa thirikari yugiro tekyo bagaruka no kaigwa baitata nara bakiuga abo ibagwatirwe njara ibagwatirwe mimero ationa bakuthithia ende iro tukuga atiri kwariama mbiru eu yeje okuruka batu twakara nthiguru tutirimane turia na matatu twina headquarters yetu Nairobi Matatu Owners Association tukare nthiguru tuone what next no ntuti biashara nitukethira turi tukathugania ntiumba kuga na ina tatumba kuthithia lakini twakara nthiguru tuone ora tukathithia no tutithira twi biashara ene na tutiumba biashara eu mbiru eu ekuruku eu ekarisi na muthiene na ndia kiama baba ba MCO municipality Machokio kumania ndiunga yao kiri gavana ankwenda kuga baba le aja uju na bala vete kwa gavana ivo wenye matatu na matatu nio tuga ikwambia Nissan na buses ivo beta Matatu Owners Association na ivo bathurirwe representative wa matatu atomi kuma Nairobi. Otherwise mheshimiwa Caleb na kwinyiya guku nene atukwira baiwa atongeria ba matatu urokwira atibo ni twije ibaba ende ukeja kwithwa winonge pengine ukuona nwe utajukitwe kana utareo ugeria kugikia makina kana ingania Caleb kuga kwi batigirwo me na ndwa kwindwa ijite kimatatu tukaga ibao bau na tukenda kubona muno bau batigirwo me na bakwenda kureta ndwa sector yetu matatu takwaraia na mugambo jumwe tuya Meru na twaria na sauti imwe tutikwenda kwitha kwi muntu wetu uri ome turenda kwitha tugwatene twi gintu kimwe na tukiaraia sauti imwe twaria thirikari kombo tutethio wethithirie. Muthuri Murioki Weru TV mutiro Kangangi. Katukia kanya tunogoke banini utikathie naku.
Meru Dairy itukugwata ugeni ntuko yetu ya kenda ya monania jorithi ba ng'ombe cheria tariki 13 mwezi juju mwaka juju kieni-ine kia ASK Gitoro Showground. Mugeni wetu wa gitio ni His Excellency William Ruto. Chiandikithie na society yaku weje uthome mantu jorithi ba ng'ombe noria wongereria ngarama chiorithi kurigiria mirimo gwika mathabu na kithomo gikinandi gia silage. Ukethira wina kanya ga kumenyana na arithi bangi athithia bandawa cia ng'ombe na mbeu cia ng'ombe bari gweta banthi cia ome na bagukundi gurune athithia ba irio bia ng'ombe no chemanie na endia ba mashini cia gukama. Ukamenya uria utumira urithi bwaku na kuona baita nene no menyane na arithi bangi bara ng'ombe cionaga nditei nyingi bagitumaira ngarama inka icio urithi. Ukona kanya ga kuthimwa na gutegwa mirimo mwanya mwanya utheri amwe na kuhewa ndawa na mataro ni ndagitari ba Meru Teaching and Referral Hospital na Kanyakine level 4. Ukagura ngarani cia gukama na chumbe cia ng'ombe na maguri ja nthi mbeu cia iria ria ng'ombe na waranirie na mutongeria wa nthi His Excellency William Ruto. Bwinthe ibogwati ugeni. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati muthemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited ere kithoka njere ne agweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndiguro ne Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke. Kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Twende kwa baita for the Meru Rugby Sevens Tournament pale Kinoru Stadium on 15th and 16th June 2024. Teams ni noma, expect real action, cash prizes, fun na wasanii wapendao wakitesa pale kwenye after party. Ticket ni 200 regular, 1000 VIP and 1500 VVIP. Grab your tickets now via ticketsasa.com. Hii si ya kukosa. Be there or be nowhere. Karibuni Meru. Mwago Jojo, jogua timbaru ne Weru TV na Weru FM. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730-710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730-710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Utaka kanyakika kathogika wete green. Yenyange. Karibuni. Ala. Nonto mathaize tirere na itha mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ile kama yako kuigua. Karioka ngentera boga bwezea. Karibuni ibirombeni ibwega. Au nongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariojo. Chwa ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus.
Inanga itazu. Zozo ronekana ndukene cionthe na ndinyarekana no. Na vitamins. Na minerals. Tino kwa tukarania wanyombe. Zozo na ndinatosa. Afya Plus. Anki nenye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntimetingana. Tembea kwingi kuona mengi. Naona to ya kwanyange na nyoroka tona mbi. Afya Plus. Nacho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Oringi nkugwate ogeni Rais William Ruto ntukwe umundi nekirite kirore watho wa kuga kigina nthini ya Kenya kiri mwaka wa 2024 watho uyu gatigira makaunti ni makugwata bilioni 461 na thirikari nene ikigwataga trilioni 6.5 nikienda kubingia uthi na mbere for which it was intended to serve. Mighty Father, these resources that you've given us as a country may it be used prudently by our people and our leaders to transform this nation. Your Excellency, this state ceremony is convened pursuant to Article 115 of the Constitution for presidential assent of the Supplementary Appropriations number 2 of financial year 2023-2024 and the Division of Revenue Bill 2024. The bill advances the administration's fiscal consolidation plan through expenditure rationalization. In that endeavor, the bill reduces the overall budget for financial year 2023-2024 by Kenya shillings 132.46 billion from Kenya shillings 3,981.53 billion to Kenya shillings 3,848.07 billion. The other aspect of it with respect to Article 223, Your Excellency, is to allow the national government to undertake certain humanitarian measures in areas that have been hit by the floods. Subsidy for fertilizer. There are also certain funds which have been directed to mopping up of excess milk that have been produced by our farmers, Your Excellency. Oria karima mutuate na miriki Igimbe North mathiete na mbere kugeri gucokaniria uturo wao kumani na ashara ya Mwangi kiume kithiru uria wari mubunge Igimbe North Joseph Erwaki uria onani mukarigiti wa Kefis na uritie abiashara kwibangaga na njura ya kurangira biashara ciao na mitino nikenda kurigiria asara indire mitino taino yonekana nkuruki na uritie KPLC kurutha uconkoni wa Karugi wegie mutino uyu wa Mwangi na kuriba maria matungithitwe ni ashara ino. Babone akariba ntora ya Nairuru baraba etheritwe ebae na wirigiro bonene nyuma ya kwirikana ati murandi wa Sivap wa kwenja akithima cukuru ya primary ya Nairuru ukuya kwanjeria na omabona maragita makwenja aroje emakinya na manjeria kwenja ende baligwa mubango ujo no karite ta kugia aruo nyuma ya maragita makwanjiria kwenda akwebera bantu agu kinyambere ya roje rutira turika bakirigagwa na ata gukuthi na bae na kimako ati makaya kwebera agu bakwaga roje buru contract ya iranjiria kwenja rweru igwaretere thina maranjiria kuwa roi ruti kuoneka maranjiria kuwa ground ni collapse maranjiria kuwa mantu yatekweleka lakini ria community ya karire nthi ya uga tutetegeria machine ici umba weta contractora ne yerengia au ake agwenja mita MCA wa Maua niwe Duncan Kangwana na akinyitio bishini cia kaunti iria iri Maua kuraitha matangi na miberethi ya runchi iretwire nthi na kirotagira nthi kuma indi ya wathani wa governor Kiraitu akiaria aruga into ino cia mwaka wa 2022 kuthie mwaka wa 2023 ciari cia akarima Maua indi governor Kawira haritumana ikabiro wandini shingi na besa nite ntuku
mugwanja akarima wandi yawe methirwe makinengirwa into ino na ketherwa tiogu akameta magire into ino nontu nishia ukagitanio kauna uretie akarima mawa kumeria na wingi ruyu kuyukia into iria gavana akethirwa aretete kibaroni kia mawa ona ethirwa athiete na bona withu Marion Karugi atariri. Ni MCA wa Maua Duncan Kangwana urokinyete business ya county ire Maua kulaitha itangi na miberethi ya rue itwire nthi kwa kaita karaja kuma wathane bwa gavana Kiraito Murungi into bibi abatire kuguna kariba Maua. Kangwana arua ni bio gavana Kawira utumana akaenderwa na eta kweja na wondi ningi untu akuatitikiria akaria murungamiriwo arendire hao antu betu iba kuona nyuma emweri yumwe emiaka ina nontu into bi byari itara Kiraito akirobia yana itara siasa nontu tiga bikiana kila mtu ti into bi bitauri ngabana idhirikare ngabana Kawira aini yako yana remanira abyo itangi biro yori itangi ngiri 3 bai bibiri abite kwa itangi mana 5 biri abieta ari angato malori ayata okoleana byo atuma lori ya biata bikatharanirwo intaka nau into bi biatu biatu gabikura na kende ta wiri antu ote protocol ruare to kaya kubiata mwesimu Kawira Mwangasa kathitangwa na right of misappropriation nonto te winto bimya ko yamawa ndeko mo byo kyo byande kyago ndeko mo byo kyo byande mitungo ote ka yukinto bira okienda si ondi ninge ntewete kia kithira antu bakyago kana naraje mitungo kana sothimenti ko yasia into byo biwekwa kenda byira wo tekirinto byo tubikenyangaswa rware antu bamawa abaithikirite pipe iriki kunegiliara nontukiranjiria watokanga na singi muno ingeni siji gathira ise suma na kuona pipe ya suma riere miaka inande thino nekiranjiria watokanga. Kangwana aruaneririe kwaria na gavana into bibi kuthukira nthi bie wakari no endi area na mwankari une bialukite asara tangi bibia 2022 2023 Kawira tuwo worete bio nya antu bako babyo na bo boys byandiki tuwo worete bibia oritara Kiraito nderio kuwa twayane ikundi bira mwaka nyekundi bole libara babati kwewa mwanga rware abikuvira antu bakona biyetora rwa byatokangi bingi bina ro haindene bina ruko baya bikuvira nenda kuria atire gavana ibu tweta na meru ibu meru ya tongorwo nyoke thirogiro ya na mwesimu Kangwana no karone esimu abange bombe ngwe tritende tutweki batu arongo into bibi kithukare muntu ma wokona nkibyareria ari ona iwondire nantho kana nuru kuwe nantho na nontubu ariwa kiumia ni kimwa kia kweyana gavana ethirwe kwa kari kethira tiu akabeta bajuki intobio intobire ndaya na kiumia kimwe bithe bie kwa wantu bako bamawa la sibio ngai tantu bako ma bajuki intobio bitithukira itangikira kitokangi na kenge to yakora kabikaitokanga bikana bionthe bikaitokanga ni asara abikayukwa nawe enda seto teisinya baona nkaira oni baho kanekera na antu bako mawa ngabatangasira wakujie vitu zao kaitenio kau MCA Kangwana arua gavana Kawira nezite rujo ntuku ya Jumaine kianne kia Maua Stadium ariuria akari ni bature bonthe bamukire bira mami wa bareterete ankwenda kwira antu bako rujo bature na wingi gavana na yite stadium na yite isivete lakini rokero ntu tuise thaire ya eyobo mwamba amba kuinya rokero tha 17 amba kuinya tukuthemwe ayo mwamba atenda office antu nontu no kira responsibility ti muntu level turani bumwetereye yabo nenkire into byenu ka wayele na ni birande mbasainete bwathiria bumwira atire abongele byake nontu byakarete bya Kangwana nke reporter wa Weru TV kuma Maua Gembe South Bito Marion Karugi wa Kenywa. Renge ore akari mamutuyate na Amerike Egembe North mathiete na mbere kugeria gucokaniria uturo wao kumene na ashara ya Mwanki kiumia kithiru riu oria wari mubunge Egembe North Joseph Erwaki oria onani mukaririgiti wa Kefis na uretie abiashara kwibangaga na njira ya kurangira biashara ciao na mitino ni kenda kurigiria ashara ta ino indiria mutino ta uyu wonekana nkuruki na mauriti KPLC kurutha ushungkoni wakarugi wegie mutino uyu wa Mwanki na kuriba maria matungithitwe na kugia asara ino. Nicholas Chabari ataririe mbira antu betu ni bo encourage na bo baigwe tu antu amwe mathinene ya kumba kuona barabari athiriwa babairito au twaraniria abo twate kutethaniria abo kinogo tule inawezekana
ubera pole chokeria Joseph Ntoerwaki nkatho mno nonto bakwirita ari umwe na aro mbere buru kuma Jumatano ria twonere thine utinya mweshimiwa omwe twona wotori nate kwagarire kana nate kwetire mbue Murungu atharime Joseph Ntoerwaki kuma Jumatano mongaru ari utinya mweshimiwa onge turona lakini twigirite ukilukira nonto mweshimiwa kwambia Joseph Ntoerwaki bakia baba inge nkuruki bwa mweshimiwa nonto botweteka iwa bainge muno itokuona mauto loi batu nenya babonete mathina itokuwa weta nambero gya guloyo batianiri mwezi mwathai itarere muno ire thugite nonto nukuona nyumba niite na ngwacia twana anti baumiite saiti ende watutianiri mwezi mwayo nto Kenya Power itare bakubwo kumila boboya ino ni migambo ya gikeno na gucokia nkatho kuma akiri a biashara abara babirirwe nyumba cia ntuo Jumatano taoni ya Mutwati wa mwena bantere echa Ameriki nyuma yao kuriongirwa ni ura wari mubunge wa Gembe North Joseph Ntoerwaki na ara ari ntere cha Ameriki Ntoerwaki ugite mwangi urerekana yakaumanite na mantu wa Kenya Power na mantu wa stima kethe mwangi bibia ithi nyumba-ini mwangi yua imanite na Kenya Power stima ndori atongoria ba Kenya Power barakisa investigation kenda batumira resources kutetheria families ya itheru wao onto ibathirigite kabisa babainge bathina inya ngima bathina nyumba cia kurara bamwe barara wao na ginya nyene nyumba icio ngo barona rent yari de batikuona kagitani wako Ntoerwaki na uritie a biashara ibwega bakaithiro bakigita insurance ichainto obiao nikenda wona njale onto no tetheke kuginya omba kura mbesa kindo kiri insurance ukora senisi ya uri a konto bu ya bu monto bu bwa ukiria so rimwe kukinga antu bakira okinga lakini ukiakona rengi ntu bu nene kiburo kuthwaniritie kuginya biashara bongo the bena nya ikundi bio bia welfare thine onto ikone kayongwa welfare no tetherie weto karoma mbesa ki welfare ba utetherio biashara iku kambira rengi wambiria ukendelea kuria pole pole no turo bukathe bukendelea kwa hivyo tukoromba kiri antu babeya na biashara wenzangu bonda tuitorie twagija biashara batiko bana muji tubatethi kabisa pombe witoria kenda tumba ukiria ngwisi antu baringi nonto twabareka barma baruma botheri bangi barita kinya nteto ningite bui nonto ara baruma motuko kura nkiromba thirikare Meru County nonto imbona ibo okoleana baiba bakwenda wokolewa kala kauma akigweta kinya taoni ichi bateri kwithiro ikibanga no abwega muno akiwa kinya taoni ya Mutwati ne bateri kwithiro thirikari ya kaunti ya Meru ikibangania na gutigira ne kubangania taoni eno kwina plan ugathe kwina barabara ugathe kwina street proper ugathe kwina lighting proper ko planning gintu kya maana nigenda yali onto ikaonekana kinya ngare kisima moto ina rais kuya kire antu ne kona mathina ya ya tetheria thi onto mwangu ka haraka ugathe antu bokinyilika na bari ko antu thirikari turomba thirikari ya county through plan beba with the plan na plan ya bwithia ithiatilwe rimwe antu ba ibona ba inyo manto ya karika lakini mantu inya karika ya tetheria antu no bakiria boya kuma Gembe North Petan Class Chabare ni wega nonto wakwa na kanya kurumira ntito cietu cingi na njira inkinyaniro ni thaa 3:30 mwananiria wetu mathithio tukomonde ni Purity Richard tikathino ako nyumenda kinge tukurasha ni mubango wa gikaro na county